Nā, ko ia te kiriata tuarima a Disney kia whakamaoritia. Ka tīmata ngā whakamātautau mō ngā tūranga kiripuaki o Encanto, Mārunga Ipurangi i te rānei. I riro ia Encanto te tohu e kiriata waituhi o te tau i ngā Academy Awards i te tau 2022. Ka whai ia i te whakamāoritanga o ngā kiriata rongonui, pēnei a Moana, Lion King, Frozen, me Coco, ka rewa nei ki te marea a koe nei. Kei roto ia Encanto, ngā momo kaupapa e mohio pū ana te Māori, pēnei te whanaungatanga me ngā hononga kei Wainganui i ngā whakatipuranga o te whānau. One of the things that we really wanted to achieve with our relationship with Disney is to prove that to the exhibitors, to the cinemas, that we actually do have a Te Reo Māori speaking audience who are really willing and hungry to go to the cinema. The other thing that's wonderful about Encanto this time is that our babies only just saw this film not so long ago, you know. A few years ago it was in the cinemas, they were belting out We Don't Talk About Bruno, and now they're going to be able to sing it in their own language. So that's quite a big jump and a leap for us to go from films that are loved and of course, you know, like The Lion King, but now here we are re-releasing a film really that was just out in cinemas not that long ago. Hei tā, Win Stanley anō, i nā te maho ngā tamariki e tatari hi kakaana kia mātaki-taki rātou i te kiriata tuawhā, ara ia Koko Reo Māori. Ka whakarewa hia tērā kiriata a te wā ka rewa a Matariki, hei tohu i te mātahi o te tau Māori.